JMA duda ane asalne uli kecamatan Kintemani Bangli tetapang jadi tersangka. Ia tega nyabulin panak banjarane ane maremo umur sietiban di kamar mandi umahne. Kejadiannya tawange ulian korban ane berinisial KST cara tawah ngenahne. Informasi ane bakatange juga Rabu 20 Oktober korban tinggaline bengong maremulih uli masuk. Takonine lantas korban sing mesaut ia melaip ke kamar kakene. Langsung nganggu saput, cara anaknya memene langsung ngedeng saput panakne. Tinggaline alat vitalne suba megetih. Mare takonine ajak memene, korban ngaku cabuline ajak banjarane. Kasusnya lantas laporange ke polisi. Kapolres Bangli AKBP Igusti Agung Dana Aryawan Selasa 26 Oktober nyelasang terduga pelaku subetahane ajak tetapange dari tersangka. Kasat Reskrim Polres Bangli AKP Andro Yuwan Elim nyelasang tersangka subengaku. Ia ulia nafsu. Pas ento korban lewat di muka umahne kedenge ajak ke kamar mandi. Jani tersangka terancam kena hukuman 5 tiban bogolan. Tim Bali Express ngelaporang.